Maya pa oras kabalen, kayan tabing mabilog ang pwersa ng GNN TV 44, babyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung nga balo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Already po rin balita may kalap ngayon Miyerkules, June 25, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ang News Force, Pampanga. Bitok yan niya yung check and balance kay City Hall. Yan yung sinigurado ng Vice Mayor-elect Brens Gonzales. Lakwas at pare-pareho lang mga kaalyado na hanggang sinamot ang opisyalis ng San Fernando. Ayon ang report. Pepasyag ng Vice Mayor-elect Aurelio Brens Gonzales na makasadyaning magobra para king syudad kasanmetong i-Mayor Vilma Calua. I will be the healthy bridge and the healthy gap between the executive and between the legislative. Panikwanan tamo po na maging united ya po in kakatamo pong sanggunian. Siyempre, malaking tulong po yung nanalo po lahat ng councilors and of course si Mayor Vilma at ako po sa this last elections. Agpangkang Gonzales, suporta na lareng manimunang proyekto ning alkaldi, kabilang na ingpaman na lakad ning City Hospital, ingpaman niya masa ning alternatibong dalan, adonasyon ng kumpanyang SMDC at ponduan ng 3rd District Congresswoman-elect Micah Gonzales. Reng mobile clinics at ingpamamye laptop kareng estudyante ning City College of San Fernando. Sinigurado ning bayong halala Vice Alkalde na miral pamuri ning check and balance king City Hall, lakwas at mikakaalyado lang pare-pareho. Reng sinambuta opisyalis king syudad manibat king alkalde, Vice Mayor angga king sangguniang panlungsod. Despite of the recent turnouts na 12-0 po tayo, we will make sure that the Sanggunian, the legislative, is still an independent branch. We will still be the check and balance of our mayor. Of course, susuportahan po natin lahat ng mga magagandang programa. And of course, kung meron mga konting issues, pag-uusapan natin ito. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May gumpisa na yung klase na rin 8 PDL o Persons Deprived of Liberty king San Fernando District Jail lalam ng Project Akbay. Ay ng balita ng Patricia Mamangon. Formal nang may gumpisa ang klase dareng 8 Persons Deprived of Liberty o PDL king City of San Fernando District Jail bilang parte ning Project Akbay ning City Government at Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Rank PDL kasalukuyan na lang maka-enroll king kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing king City College of San Fernando, Pampanga. Personal niya yung klase kapamilatan ning hybrid setup, bang aso panlang mayari king kolehiyo kabang atyo king sukulan. Layo ning Project Akbay, ingdinan lang bayong pag-asa at kinabukasan rank PDL kapamilatan ning edukasyon. King balang leksyon at diskusyon, ditak-ditak lang tatakbang reti king dalan papunta king pamagbayo. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katanemang kilalanan ng bayang pamuntok ng Regional Police Office 3 kaya lili ng Brigadier General Jean Fajardo, king report ng Angel Dumagat. Formal na lang talaga i-Police Brigadier General Ponce Rogelio Ibasco Peñones Jr. bilang bayong Regional Director ng Police Regional Office 3 kaya lili ng Police Brigadier General Jean Fajardo. Fajardo naman yang maging bayong hepe ng PNP Finance Post. Meg Silvia Fajardo bilang spokesperson ng PNP at Chief of Police king San Fernando. Penibalane rin ng PRO3 ang meni muna king 2025 elections, anti-drug operation at kampanya laban private armed groups. Samantala, menibat naman ni Police Brigadier General Peñones king PNPA Class of 1995, maging Provincial Director ng Zambales at Deputy Regional Director ng NCRPO. King kayang maging speech, sinigurado ng Peñones na balawos ing reformang inumpisa ng Fajardo at magpatupad anti-crime drive at community engagement ang makatuki king direktiba ng PNP Chief General
Nicolas Torre III a 5-minute response time at police mobility. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo. Atin pa mga paling balita king pamagbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamang tutukan. Mabilog ang suporta ng Mayor Vilma Caluag para kareng pambato ng San Fernando king International Robotics Competition king South Korea. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Gelingan dareng kaya nakang Fernandino king Robotics pasibayong mangibabo. Ing ICT High School Trobo Masters ing magsilbing pambato ning Pilipinas king International Robotics Stage king Robo World Cup 2025 agawan king South Korea manibat August 11 hanggang 15. Pepatibe ng Mayor Vilma Caluag ing mabilog a suporta ning city government king multi-medalist a robotics team ning CSFP Information and Communications Technology High School. Inyang June 23, personal lang binisita reng team. Kayabe, dina school head April Concepcion, reng teacher coaches, king alkalde. Pepaki da na reng Trobo Masters, karelang gelingan at talento kareng milabasan na banwa. Kabilang na Silver Award king Innovation and Business category, king FIRA Germany niyang 2023. At reng apat, a first place at meto nga second place, king Brazil, inyang 2024 para king karelang Safe Seat at Turtle Projects. Agpang kang Kaluag, balaus, ing commitment ning syudad, king pamagpasiknang, king talento da reng kaya kang Fernandino at ginarantya ing mabilog a suporta bang misulong panglakwas ing karelang potensyal. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Kaya katamang pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilom ng 24 oras. Ing babanten a low pressure area ating laut at 290 kilometers west of Ambolong, Tanawan, Batangas, dapat agpangking pag-asa malatimo ing tsansa na niti na maging metong abagyo. Makanyan man, magdalaya pamurin pamanuran king Luzon at Visayas, pauli na murin ning southwest monsoon o habagat. Kabalen maging parti kaking pamagbalita, kiti king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king kekayong lugal, malyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king kekayong screen.
Malyari mo naman mag-post karing kaya kami social media accounts. Panalakaraning News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. I'll venue lang ining Miyerkules ring may kalapay istorya ketiking probinsya. Yako po, Ibeni Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuy.